Kineska vojska saopštila je danas da je posle gotovo nedelju dana uspešno završila različite vojne zadatke oko Tajvana, ali da nastavlja pomno da prati situaciju u Tajvanskom moreuzu. Kineska vojska će sprovoditi redovne patrole i nastaviti da izvodi vojnu obuku kako bi postigla borbenu gotovost. Saopšteno je na zvaničnom Weibo nalogu istočne komande Kineske narodno-oslobodilačke armije, prenosi Reuters. Kina je započela masovne vojne vežbe nakon posete predsjednice predstavničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi koje se Peking oštro protivio. Kina je danas poručila da su mirno ujedinjenje i jedna zemlja dva sistema osnovni principi za rješavanje tajvanskog pitanja, ali i da neće odustati od upotrebe sile i da zadržava mogućnost da preduzme sve neophodne mir u zaštiti od spoljnog mešanja i svih separatističkih aktivnosti. Kancelarija za poslove Tajvana i Kancelarija za informisanje pri Državnom savjetu Kine objavile su belu knjigu pod naslovom Tajvansko pitanje i ponovno ujedinjenje Kine u novoj eri, prenosi agencija Xinhua. Mirno ujedinjenje i jedna zemlja, dva sistema su naši osnovni principi za rješavanje tajvanskog pitanja i najbolji pristup ostvarenju nacionalnog ujedinjenja, navodi se u beloj knjizi. Radit ćemo sa najvećom iskrenošću i uložit ćemo sve napore da postignemo mirno ujedinjenje. Ali nećemo odustati od upotrebe sile i zadržavamo mogućnost da preduzmemo sve neophodne mir, da se zaštitimo od spoljnog mešanja i svih separatističkih aktivnosti. To ni na koji način ne cilja na naše sunarodnike na Tajvanu. Upotreba sile bi bila posljednje sredstvo preduzeto pod ubedljivim okolnostima, kaže se u beloj knjizi, prenosi Xinhua. Kako je saopštio portparol kancelarije, bela knjiga je objavljena da bi se ponovila činjenica da je Tajvan dio Kine i demonstrirala rešenost Komunističke partije Kine, KPK, i kineskog naroda i njihova posvećenost nacionalnom ujedinjenju, i da bi se naglasila pozicija i politika KPK i kineske vlade u novoj eri. Mi smo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Ovo je neosporna činjenica podržana istorijom i zakonom. Tajvan nikada nije bio država, njegov status kao dela Kine je nepromjenjiv, navodi se u beloj knjizi. Naglašava se da je rezolucija 2758 Generalne skupštine UN politički dokument koji obuhvata princip jedne Kine, čiji pravni autoritet ne ostavlja mesto sumnji i priznat je širom sveta. Predstavlja univerzalni konsenzus međunarodne zajednice i u skladu je sa osnovnim normama međunarodnih odnosa. Ističe se da je KPK posvećena istorijskoj misiji rješavanja tajvanskog pitanja i ostvarenja potpunog ponovnog ujedinjenja Kine i da je pod njenim rukovodstvom postignut veliki napredak u odnosima između dve obale Tajvanskog moreuza u proteklih 7 decenija. Prema ovom dokumentu, postupci vlasti Demokratske progresivne stranke u Tajpeju doveli su do napetosti u odnosima dve obale Tajvanskog moreuza, ugrožavanja mira i stabilnosti i podrivanja prosperiteta i ograničavanja prostora za mirno ujedinjenje. To su prepreke koje se moraju ukloniti u unapređenju procesa mirnog ujedinjenja, navodi se u beloj knjizi. Saopšteno je i da su spoljne snage podsticale provokativne akcije separatističkih snaga, što je pojačalo napetost i konfrontaciju između dve obale i podrilo mir i stabilnost u azijsko-pacifičkom regionu, prenosi Xinhua.